Basa Bali Wiki Podcast. Om Swastiastu, semeton teknika sareng sami sanewang yang titiang. Metemu malih ring acara podcast Basa Bali Wiki pinaka program pesawitran Basa Bali Wiki sareng radio suara teknika Singaraja. Dumugi semeton sami satata kena keician kerahiwan mangda terus presida ngemedalang pekaryan sane kreatif mewah inovatif. Atur ningayang titiang acara podcast puniki taler munggah ring perpustakaan virtual Basa Bali Wiki tur kanal YouTube Basa Bali Wiki. Semeton dados lunga irika ring website Basa Bali Wiki titiang inggih punika ring dictionary.basabali.org utawi ngakses media sosial titiang ring Facebook, Instagram miwah Twitter. Titiang ring Basa Bali Wiki taler maduwe ikon utawi pralambang perwira stri sanema pesengan Luhayu Manik Mas. Sane mangkin Luhayu Manik Mas sampun medal merupa buku satwa masambung sane dados tumas via online utawi langsung ring toko-toko buku. Nenten akeh titiang matur malih semeton ring episode puniki narawakya titiang pacang maosin indik kawentenan lontar. Yening maosin kawentenan lontar pastika sampun para yawanane sampun dumunan takut utawi jejah niki. Yening maosin lontar bebaosane pastika ane wayah-wayah tur lawas-lawas. Ngenenin indik widi upacara mewah tatwa sane tegah pisan. Asake wanten duaning lontar puniki pinaka warisan utawi tetamian anak lingsir iraga dumunan sepatutnyane para yawana utawi kaula anome uning dagingnyane mangna wenten angge sesuluh ring sajeroning kauripan. Sedurung ngelantur titiang niki mangkin ngiring sangre narawakya rahina mangkin Bapak Dewa Ngakan Made Suwardana dane dados penyuluh Basa Bali ring Bangli. Om Swastiastu Pak Dewa. Inggih Om Swastiastu. Rahajang puniki aturang titiang ring para pamiarsa sareng sami. Puniki wawu sampun katurunayang puniki titiang pinaka kesudi dados narwakya puniki pesengan titiang Ngakan Made Suwardana wawu telah sampun kesobiahang. Ringgalah becik sekali mangkin puniki titiang puniki kesudi dados narwakya ingyan ring sajeroning kewentenan lontar. Inggih patut pisan Pak Dewa. Ring zaman kadi mangkin sayan doh anom-anome saking tetamian leluhur. Napi malih sane mapailetan sareng lontar puniki. Niki wenten ring podcast sane memargi mangkin wenten akudang-kudang pitaken niki saking titiang inggih langsung manten niki saneka pertama sampun suwe nelebin jagat lontar puniki Pak Dewa. Inggih suksema puniki sedurung titiang nyobiahang indik sampun suwe utawi durung puniki nirabang ring sajeroning lontar pastika sampun duaning titiang puniki napi dados penyuluh Basa Bali pastika sampun suwe puniki yen suwe sampun sekitar wenten 6 tahunan puniki sampun terjun ring sajeroning ring masyarakat inggian punika nyelahin indik kewentenan tetamian lontar duwene ring masyarakat. Sekemaun puniki sedurung akeh titiang mabahang taler idedane para yawana pemakase puniki mangda uning napi niki lontar ngenten mangdan sangkaning kes baos lontar sekali baos wawu perjani niki idedane para yawana pemakasane sampun kemat utawi ten purun melajahin tetamian duwene punika. Inggih, sujatine niki Pak Dewa kudang soroh wenten lontar punika. Inggih, yen ngraosang indik kudang soroh puniki akeh sujatine wenten lontar puniki mendapdo ribuan langkungan kanton wenten lontar ring sejebag jagat Bali puniki napi malih sampun lontar duwene kocap sampun wenten sane kebakdo ke Belanda sakinten. Niki sampun mangdaning tetamian duwene kantun tetep puniki sapunapi mangkin pemargi para yawana ne puniki mecekang kadi punika Wenten lontar tatwa ten kenten wenten lontar satwa, lontar babad,
upakara ten kenten. Yening manut sane umum puniki Pak Dewa napi manten ika soroh lontar sane wenten. Inggih puniki becik pisan puniki pitaken duwe puniki indek kuwentenan lontar sekadi sane umum puniki majanten sampun akeh pisan sane lumrah genten nggih puniki sane umum indekadi wenten lontar inggian sadi merupa kekawin taler wenten geguritan wenten nika sampun lumrah pisan puniki kanggen ri sajeroning ri tatkala wenten puja wali para pesantian duwe sane lingsir-lingsir pamekasan puniki wenten puniki tatkala megida sandi puniki indek napi wasane lontar-lontar sane umum sekadi ramayana punika wenten sekadi geguritan tam-tam sekadi sepunika. Nah niki indek tetamian sane wenten ring lontar-lontar punika. Niki makeh pisan leluhur iraga sane dumun, anak-anak lingsir sane dumun ngeripta lontar puniki. Napi manten tetamian sane wenten ring lontar punika. Inggih puniki yeneng maosang indek tetamian puniki tetamian nika minap napi daging lontar ngenten. Nah, niki indek tetamian lontar duwe pastike sampun akeh menjanten wenten medaging tatwa sekadi wau sapun napi ring sajeroning tate titining iraga tatkala memargiang panjayatnya sapun napi tate titining iraga mepai laksana taler munggah punika wenten ring sajeroning lontar sekadi punika nika mawenang sari wasit yang ke lontar puniki pinih mebuat pisan kangge tatkala iraga ngamargiang keuripan. Nah sedurung lanturang titiang niki semeton teknika miwah semeton basa Bali Wiki sareng sami. Titiang ring basa Bali Wiki maduwe akudang-kudang wimbakara utawi lomba ngeninin indek basa Bali tur pikobet sosial miwah palemahan. Wimbakara puniki kemargiang nyebrana sasih mepesengan Wikiton. Nah, irika wenten wimbakara nyurat artikel mabasa Bali, makarya video cutet mabasa Bali, tur wimbakara foto miwah caption inde ab jagate mangkin. Durus polo Instagram titiang ring wiki basa Bali mangda poleh informasi sana jangkep nggih sameton. Inggih padewa lanturang titiang mangkin ring zaman mangkin napi kantun lontar puniki presida kadadosang sumber belajar para yawanane. Yening kantun napi mantan contohnya. Inggih puniki taler ring sajeroning para yawana indek kewentenan lontar-lontar duwe puniki sane presida puniki kanggen tuntunan punika sadi baos tiyang wawu punika sejatine akeh wenten menekadi puniki wenten ring sajeroning lontar pakem gama tirta indika taler kabaosang indek etika sapunapi sepatutne raga melaksana inggan yeneng ring para yawana puniki wenten taler makeh lontar-lontar duwe inggan sekadi ring lebur gangsa puniki menjanten sampune deka medaging tate titening iraga tatkala ring pumahan utawi wenten ceciren-ceciren di sajeroning pekarangan punika wenten taler ring asta kosala-kosali punika pinih membuat pisan puniki yeneng ring sajeroning lontar asta kosala-kosali puniki menjanten sampun tatkala pacang wangun ring sajeroning paumahan patut punika pinaka angin dasar ring sajeroning sang mekarya umah utawi sanika baos undagi dan kenten. Nika malih wenten taler ring sajeroning lontar punika yama purana tatwa irika taler kabaos tata titeneng tatkala mendam sawa punika nika menjanten para yawana taler mangda uning duaning kebenjangan yeneng sampun para lingsir-lingsir duwene newada ampura mengkinten kari sira malih yeneng ten para yawana ngawit mangkin punika sampun neleben desaning daging-daging sastra utawi lontar punika. Iwawu Pak Dewa maosin indek asta kosala-kosali ten kenten. Yening mangkin ring kota-kota niki utaminnyane sampun nenten akeh wenten pomahan sane mestil Bali kenten. Sami mangkin ngangen BTN kenten. Napi kantun asta kosala-kosali puniki presida
memargi iri ring paumahan kadi BTN punika. Yening manut Pak Dewa sapunapi. Puniki yeneng mau sang indek BTN menjantan sampun puniki indek aste kosali yang ring sejeroning genahipun menjantan sampun nenten presiden manut sakemaon puniki ring sejeroning lontar aste kosali pasti ke menaging ring hulu menang sampun puniki perayangan yeneng ring BTN pasti ke sampun pun ke padmo dua ring Prami yeneng ke meningkat pasti ke sampun ring ajang utawi ring berdua ring dan yeneng nenten yang meningkat pasti ke sampun padmo sana dua niku wenten ring luanan sirap wenten niki ya diatur ring BTN rumah pun niki meningkat sekemon padmo sana dua ne mertiwi BTN niku keliru kenten mang nenten genah linggih hidup pinaku pengayangan unas kesuecan niku ke bawah kesemnat tunas kerahayuan niku ring sor irago sirap ring bunduran kindan niku ring BTN punika taler anda ning asto kosali yang ring perkotaan jantan sampun punika nenten memargi sida becek sekemaon yang ring paumahan tawi sane ke bawah sikut satak pasti ke sampun menjantan punika lontar asto kosali punika pinake dasar ring sejeroning wangun sadi punika Dadosne yening mungkin iraga makarya wewangunan ring kota utawi ring genah BTN punika patut ngemargiang ulu teben kan kan. Inggih patut pisan keduaning puniki iraga menjantan pinake ke bawah nak Bali dan pasti ke sampun dreste Bali duwe ngawet sane dumun nika kemargiang ulu kelawan teben punika pasti ke yen makin meten praken yeneng ten puniki ulu ke teben pun api nah puniki niki taler menyesuaikan taler ring genah duwene sekemaon ya ring Bali nak daga meraga nak Hindu kentan tuh pasti ke sampun ulu teben ke memargi nenten presiden nenten kemargiang tapi malih nenten ke baos taler ya nenten irago sirap harap ke ulu harap kaje utawi harap angin kocap punika pacang nemu ke bayo utawi pacang sakit kentan Yening indek pikobat sane mungkin ring zaman milenial puniki akeh wenten widang-widang pekaryan nika. Mungkin sampun metu pekaryan sane anyar menekadi konten kreator, wenten YouTuber, apun kenten wenten taler tapi wastane sane anyar mungkin copywriter kenten. Irika yening mungkin rerah ring lontar puniki napi wenten pilotannya nih utaminya nih ring padewasan niki. Dumun ring kalender nika nyantos mungkin ya kantun ring kalender Bali iraga mungkin pastika sampun wenten dewasa ayu kan kanten. Sakewanten kantun ring dewasa ayu punika nenten wenten dewasa ayu ngai konten YouTube kanten durung wenten dewasa ayu ngawit nyurat utawi posting di Instagram pangliu followernya kenten. Nah pun api niki mungkin mangdo sesuai puniki mangdo yawana ring generasi milenial puniki presiden lebin daging lontar puniki sapunapi indik punika. Inggih puniki jakti puniki yang ngraosang indek dewasa ayu ring sejeroning ngunggah uploadan puniki ring YouTube utawi ring Instagram punika nenten nganggen dewasa tapi mawinang tadi punika duaning nika pinake media sosial yeneng ngantosang dewasa ayu mindap sampun dan presiden ngupload punika yeneng wenten dewasa ayu mancan ngerah nika malih molas lemeng ngerah purnama puniki sampun ilang sami puniki YouTuber duwe dan ngendan aduh nika mawenang ring sejeroning zaman milenial sekali mungkin puniki nik ngunggah ring akun tapi malih puniki nik pribadi ring sosmed punika ngendan nampun ngerah
dewasa ayu utawi nganut ang ring soning lontar warigo niko sampun nendan. Tapi malih wonten unak-unak sanak gedag niko mane makaryo ring ebik ngadan antosang dewasa ayu ilang pun gedag ning nendan. Niko sampun niki ring Bali pun niki sane wantang anggen dewasa ayu punika pastike sampun mencandan ingyan ring sajeroning ngamargiang pancayannya punika pasti ngerah dewasa ayu kan enten ya menika mantan. Taler niki wenten fenomena puniki Pak Dewa. Ini manut kadi lontar druene durung wenten dunia virtual dawag nika nggih. Mungkin wenten sana ke baos daring utawi dalam jaringan utawi online kenten. Niki wenten sameton sana panggih titiang ring sosmed kenten. Ipun menang ring Amerika. Mungkin rahina pawatonanipun nenten mersidayang mewali ke Bali. Erika ipun natap ring Amerika, sakewanten Bantene ring sanggahipun ring Bali kenten. Yaning manut lontar niki punapi nika bersida memargi utawi nenten. Nggih, puniki pitaken yang luar biasa puniki nggih. Puniki yeneng sering raswawu anak menang di Amerika. Puniki mangkin karya nang Banten puniki ring Bali ngenten. Napi ke dados punika tatap secara virtual pimalih Banten video call puniki nggih. Tatap nika kembali malih ring sajeroning rasa. Dan ning iraga puniki magama Hindu nenten lempas ring sajeroning magama rasa ngenten. Yeneng rerahang ring lontar napi ke dados napi dan nika durung panggihan titiang napi ke dados puniki raga ring Bali punika Banten karena ring Bali sane natap punika saking luar. Yeneng sekali titiang puniki dados manten ring napi Banten puniki katur ring ide betaro guru utawi ring ija genah sane aturang Banten punika sareng sang sane ngaturang kinten puniki sane natap ring luar Amerika punika wonten rasanipun sane natap pastike sampun rasa duwe nika sane ngranayang napi sane kekaryan ring Bali punika presida sampunipun ngrasang ring genahipun menang ngenen nggih. Mangkin yeneng sekali nika mata pun becek duaning pun kantun eling ring saning pemargi otonipun ngenten. Mangdanten raga punika ring dina pepetohan mandan enten uning skemon ngowahi pun ki keni sate kambing ngenten nggih motonan lali puniki niki sampun mangdo eling-elingang taler para pamirsa sareng sami puniki mangdo uning utawi eling ring sajeroning pawetohan duwene ya diasun jan enten magang yeneng alit aturan duwe tanda niko kangkat nak niko kembali ke rasa utawi cara nista madi utama punika menjantan sampun wenten ring sajeroning iraga ngamargiang yannya kinten atuh. Nggih becik pisan puniki bebaosane Pak Dewa nggih. Mungkin sampun wenten niki ring internet utawi ring komputer wenten aksara Bali digital. Taler lontar-lontar druene mungkin sampun meprint nih ke panggih titiang. Wenten kertas utawi luang sekadi lontar punika aksarane meprint nih ke langsung genten. Sakewanten kantun merupa lontar genten. Manut Bapak niki napi mawinan lontar puniki kantun eksis utawi bertahan lontar sane tradisional nika. Inggih. Puniki talar indek lontar sane sampun keprint utawi sane sampun digitalisasi ngenten atuh minab sampun metios taksu duwene sane ngranayang puniki pabinayan duwene yeneng sampun sane merupa buku punika patika sampun akeh wenten mangkin ring genah-genah utawi ring toko buku yeneng kantun sane merupa lontar punika patika ring toko buku dan wenten mangkin yen rarah ring sajeroning taksu utawi ring magis duwe ring sajeroning lontar sareng buku punika patika sampun metiosan niku sane mawinang lontar duwe kantos mangkin pun ki kantun eksis menten malih sane setiap tapi wastane nika setiap hari tapi malih kewacen punika lontar tetamian duwene punika metiosan sampun taler ring sajeroning buku yeneng ring buku mungkin kadang-kadang mungkin mare buku wacen ampun mewaham-waham dengan
Yen ning ring lontar pastike wonten tada didening sajeroning surung wajen. Inggian puniki membersih dumunan ngenten muspe dumun wau wajen ring lontar. Yen ning ring buku sewaktu-waktu punika nak dados wajen kan ngenten sampun berupa buku. Ngenten. Dadosne binane lontar sareng buku puniki banget tios nggih. Nak nika yen ngewacen lontar punika wonten tata titinya nih, wonten istilahnya wonten aturan sakralnya kenten. Inggih. Selami niki napi usaha-usaha sanes sampun kemargiang angge ngraksa tetamian merupa kaweruhan ring lontar-lontar puniki padewa. Inggih hindek sapunapi puniki usaha-usaha sane kemargiang mangda tetamian duwe minakadi murupa lontar puniki kantun becik puniki pastike dedane para pamiarsa sane nuenang ring sajeroning lontar puniki mangda sering-sering kewajen ngenten. Sampunang puniki lontar duwene wantah aturna canange mandan ngenten. Ampura puniki boyo titiang nepi ngwadasen indek pangubakti para pamiarsa ring sajeroning kawontenan tetamian aling seduwene sing maon elingang puniki lontar punika wantah akeh puniki medaging ring sajeroning nilai-nilai tatwa utawi filsafat yen mangkin nika nenten nen kewajen percuma taler iraga nuwenang lontar duaning daging ne rupi isi lontar punika nenten persida iraga keuningin mangda nenten kepenjang pungkur puniki lontar duwe sane kesungsung utawi sane kepingetang mapan enten uning daging ne dumugi jan enten punika wonten sekadi lontar pangayam-ayaman ngenten mangdeten sekadi punika ngiring wajen tetamian duwe puniki yen ning nenten presideng wajen sapunapi kan ngenten mungkin niki wonten mangkin sampun taler minap pamiarsa sareng sami sampun ning wonten ning penjuluh basa Bali ngenten niki sampun wonten taler ring sajeroning ngamargiang konservasi lontar duwe niki membantu ring sajeroning idedane para pamiarsa utawi masyarakat sane menduwe tetamian punika pacang ngresikang utawi menjaga ngenten bahasa Indonesia duwene mangda tetamian duwene kantun najag mangdenten puniki tenget amah nget-nget ngenten ampura niki mangdenten sekadi punika. Inggih. Minab nika mawinan yawanane mangkin nenten seneng nika ngwacen lontar. Duaning kadi bawa si wau setonden memaca lontar na harus ada ritual malu kenten. Sapunapi ening mangkin para yawanane meled utawi dot melajain lontar puniki napi dados napi ten. Inggih miki becik niki dados pisan puniki sekadi raos tiyang wau yening ngwacen lontar sane sampun kepingetang pastike sampun menjantan membersih dumun muspe dumun kan ngenten yening lontar sane nenten kepingetang utawi kangen koleksi sekadi mangken sampun wonten ring sekadi ring gedong kertie kan sampun wonten sekadi ring pusdok kan sampun wonten nika nenten muspe rika yening macen lontar nenten nika kangkat waning nika lontar duwe punika nenten kepingetang sari raos tiyang ke yening daging muspe pastike sampun nika lontar duwe kepingetang nika mang napi terujon raga muspe sujatine boyo je raga puniki maktenen lontar duwe nenten sakemawon puniki nunas warunugraha ring ide Betara Yang Haji Saraswati utawi ring ide nak lingsir sane dumun ngarianin tetamian lontar punika mangda iraga poleh restu ring sejoning wacen lontar duwene tapi mawinang ngenten mangda daging lontar punika presida ngresep taler kelaksanayang ngenten ya mangkin ojo-ojo ngambil ngenten lontar duwe sane kantun ke pingetang utawi kesungsung ring kerajaan pastike nika dari segi etika nenten manut paning raga ring Bali punika mejanten sampun sesana sane pineh utama puniki nggih sesana mangdene sesana punika jane nyinayang linggih raga ngenten. Inggih patut pisan nika Pak Dewa. Yening anom-anome mangkin jagi melajahin sastra utaminyane sastra utawi tato-tato leluhur puniki utaminyane lontar sane munggah ring lontar sane cen dados kepelajain oleh sang sane ngawit melajah puniki terus sapunapi carane
ling DJ niki mulai kan istilahnya. Inggih puniki yen ring ijo raga harus mulai puniki ring sajeroning pacang melajah utawi nyelehin indek daging lontar nenten nggih. Pastika sampun raga melajah dumun ring sajeroning aksara Bali kan. Yen nenten uning ring aksara Bali pastika sampun nenten presida ngwacen indek daging lontar punika. Duaning ring Bali puniki lontar sami sampun ngangge aksara Bali nenten Latin nenten nggih. Nika pineh ajeng harus puniki raga uning dumun ring sajeroning kewentenan pasang aksara Bali. Yen indek lontar napi manten sane dados puniki kepelajaran duaning niki tiyang nak nembe puniki kan nak sami dados benar nika. Sekemawon puniki yen dasar durung wenten kangkat sampun sekadi lontar wenten geguritan punika kangkat lontar kekawin taler kangkat nika dumun keanggen sajeroning iraga wawu melajah ngwacen. Malih wenten taler lontar usada punika. Niki becik lontar usada puniki dumun kewacen tapi mabenang ngenten sira uning wenten pamirsa utawi sira sane sungkan dados iraga punika memberikan niki napi wasane ngicenen niki dia wenten sungkan panas niki tiyang dumun boleh ngwacen lontar usada niki angin tambane kan ngenten nika dari yen sampun iraga sekadi punika pastika ampun paroyowana ni punika wenten manah utawi niat pacang malih ngwacen indek kewentenan lontar. Yen ngojok-ojok puniki nenten uning dasar sampun ngwacen lontar kediat mikan niki sampun paling sampun nenten. Duaning wenten tada ditening ring sajeroning lontar punika. Bersidayang napitan yen lontar puniki ngeranjing ring sekolah-sekolah utawi ngeranjing ring pepelajahan basa Bali utaminya nge utawi agama Hindu. Yen ranjing ring sekolah sekadi titiang punika mersidang napi mawinang titiang purun ngraosang mersidang duamning puniki ring SMP SMA punika sampun wenten sajeroning mata pelajaran ring basa Bali pun keinggian ring nyurat lontar punika sampun wenten. Tapi lontar-lontar puniki sampun sane kebakti utawi kangen tapi wastane ditunjukkan ngeten nggih ditunjukkan ke anak-anak alit-alit SMP utawi SMA punika patika sampun lontar-lontar sane sekali wawasan tiyang wawu sane murupa kekawin patika nika sane kangen. Yen ring SD punika durung. Ning alit-alit SD kan durung uning puniki indek kewentenan lontar punika napi malih pacang nyurat. Yen ring SMP SMA sampun punika mersidang yen menurut titiang mersidang punika. Yen nyurat lontar nika ngangen aksara Bali. Nika matiosan sareng nyurat aksara Bali ring dluwang utawi kertas. Matiosan nggih. Nggih nika matiosan pisan nika. Yen nyurat ring kertas utawi dluwang punika nika pastika ring buku tulis utawi dluwang nika tangan duwe punika wantah ngangen tangan kanan manten mersidang. Yen nyurat ring sajeroning lontar punika wenten matiosan inggian sapunapi raga dada ditening ngamel ring sajeroning pengrupak sapunapi puniki ngamel lontar sapunapi puniki melinggih genah tangan duwene ngenahang lontar duwene taler sareng pengrupak mangde presida metunggalan. Duaning yen kebaos nak lingsir dumun nyurat lontar punika kocap punika nunggilang sajeroning sabda bayu idap ngenten. Mangde presida aksara duwe puniki metaksu. Ngenten. Nggih boleh dumun piragi titiang suang-suang aksara punika meduwe bayu kenten. Yen pelih ban ngorang nak bisa buduh bana kenten jakti nika Pak Dewa. Inggih suksema puniki sampun niki sane akehan mangkin wenten ring masyarakat kebaos yen nyurat lontar pelih ban nyurat lontar nyanan bisa buduh. Yen kantun punika memargi ngeraosang yen pelih nyurat lontar mengada budo pastika akeh sampun para yowana dan purun puniki melajahan resoning nyurat lontar duwe yen sekali titiang punika yen iwang nyurat lontar punika nenten je budo kenten. Yen sampun jaya raga puniki nenten kuat ring sajeroning peminah utawi sesuratan nenten sekali raos mangkin mbet ngenten sampun mbet nyurat menang dumun sampunang punika kepaksa nyurat.
Nika mawinang piwatane pemina pikiran raga punika sampun paling ngene. Budoh aja nendan nge. Nak sare mangkin durung panggih titiang nak uliah nyurat lontar budoh ngendan. Sami rek rumah sakit jiwa ke budoh atan ingat kan. Inggih sandi punika. Inggih Pak Dewa niki kaping untat niki napi kawigunan tetamian lontar puniki ring kauripan milenial kadimangkin. Inggih puniki kewigunan lontar ring zaman milenial mangkin puniki akeh pisan puniki. Sane kaping pertama puniki angin disoning tuntunan iraga ngemargiang kuripan, dalar angin tuntunan ring sejeroning iraga ngemargiang panjayarnya dikiring Bali punika taler sapunapi iraga meparilaksana nika wenten taler munggah ring lontar. Nika mawinang titiang puniki matur ring para pamiarsa sampunang puniki kemat tawi lek puniki nyelahin melajahin restoning kewentenan tetamian duwene. Duaning tetamian duwe sane merupa lontar puniki wantah nak Bali mantan wenang dan yang ning rerah ring Jawi utawi ring Tios ring Dura Bali niki agama Tios mantan wenang lontar dan wantah puniki raga agama Hindu sane sampun wenang lontar duwe. Pet pade wenten ya agama Tios sane wenang lontar pindah menika kantun kini alkulturasi budaya enten. Inggih matur suksema Pak Dewa. Semeton teknika mewah semeton Basa Bali Wiki. Mogi-mogi podcast indek kawigunan tetamian lontar ring zaman milenial puniki presida membuat ring ide dane suang-suang. Ngiring lestariang tetamian puniki sarang-sarang. Yaning nenten iraga sane uning turun ngelestariang sira malih tan kenten nggih. Nggih duaning sampun galah niki ngiring puputang acara podcast puniki. Titiang sareng angga pangremba podcast Basa Bali Wiki matur suksema antuk uratian sameton sareng sami. Ngiring matemu malih ring podcast episode selanturnya nih. Ngiring puputang sarang-sarang antuk para masanti. Om Om Santi Santi, 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 Om.